رئيس وصلاف تماشاوان هجاد لآمد برنامه لآمد دا ام دیسا لهمبری هفن برنامه کی کیف خوش سه میوانی منین جو پارتین جدا هنن لوی داره ام بوان را لسر خبات کایومان خبر بدن که تاین کرنا کایومان کنگی هاتا کرن و اف خبات چاواد مشن و اف خبات بدلی خلکی نه آنا گلو خلق جو کایومان عاجزن تاین کرنا کایومان ریوین حقوقی هم سر وی گفتگوی هم بکن ما مصطفى محمد امین اکنجی دنگ داره اک پارتیه ده او بحث بکن که کایومان چه کرج بو باجار آمده حاجی کمال ولاتیه که رنگینه کد باجار آمده داد نف سوره دا هر کس ویناست که حاجی کمال مروفه که رنگین هم سیاست هم سوسیولوژی هم فولکلور ده وارد وی ولاتی ده هر تشته دا آخفه که من محمد جی او جی دنگ داره که هدا پاره پارتیا دوز آزاد هدا پاره که او جی به نامزدین خوین سر بخواد تبل هلبجارتنا 24 حزیرانی ببن ما موسا تاین کرنا قایومان بله ج باجار آمده و ج باجارو کن باکور را خاطن بله چه کرنا حتی انها هاتنا قیوما ام بری ویا ببیجن دیراوی او تمام انسان ممنونن یعنی ممنونن کی هاتنا وان را ایده چما ممنونن با انساننا بله امل دورما خونا بری دنرن و ام آن نها دنرن توش آلیه رو آواده تیکه به هندوری باجار دیاربکر تو ور باجار دیاربکر تو ناس ناکه تو بقیه ویا نه اف دیاربکر بو ای بری دیاربکر بو دیاربکر روی خود گشکری بله یعنی قیوم پر دلال خبتینن عندك كرجي هند بجن يو كيكو ام جبوي خباطي ام جبوي جعده وجبوي باركا وجبوي درست كرنا خدمت گزاري اف جبوي من مهمه اف انسان براي ما بدنجي من نهاتنا بجارتن ام وك حقوقي زوري ما تشكو او باشقانكم ما هالبجارتبون دشونا واندا كسكي كوما ناس نكرد الشفكي دا اني نسر شاره دري ما ام بفي عاجزن مروف شو بيجي جوارا يعني امكانه ويا ببيجن بله يعني خباطه باجار مزن جبونا خباطه خدمتها انسانایی خدمت گزاری يعني خدمت گزاری يعني جبونا خباطه انسانایی اگر اوی بین و ملت خدمت انك افا گروان اف خدمت يعني خباطه وان نه سیاست اللي باراده سياسي تنه البجارتن بله يعني خلق جبوي كوان بمجيرات شنو سر صندوقان دنگي خاددن بله افجي هي راسته اما انا سر مساله كي برسبكتيف كده مثلا كاكي محمد تو دنگ ديري هدا باري اري بيجي كلامك تشد بيجي فيا كده انا ملمكتي ما جبوي خباتي ايرو ام كيبي نسر ام جبوي خباتي دي نسر ام دخوازين كي ملمكتي مره جه شهري مره جه آمد امر خدمت كي بكن اما مدام بي خوش به وملتي آمد تلیاری هفته. از پرسه کی اشتباه که بدنگی هدا پاری ام بدنگی پارتیا هدا پاری یک باهات هل بجارتن. او کس زکریا یاپجوغلو بیا. اگر زکریا یاپجوغلو شارداری یعنی بلدیه باشقانی باجار آمده بیا. کایون باهات سروی تقبل کردن نه؟ وقتا که خدمت نکره و وقتا بحقی نشغلیا و وقتا جبل مکتی مره خدمت نکره وقتا حق نکره وقتا قایم با تصمیم من قبول بکره. حاجی کمال. تقدری ما کش چوال مسئله دنهری چوال فکری فرمو. از تشکی بیشم آنها تجمرش فیر وای نور. بله. و ام دمشن یک بی لپیشا ما بیستن. و ام ده عربات ده من تدینه تقولی عربیش تبسینه ام قبول بکن باچه. مسئله اول تتبجی؟ دبین دموکراسی نور. بله ونداك ديمقراطية هي أستو تبكتني البجارتنكي بله وتك أزنشكي أو حقتي كيدي بيجي كبرا بيجي أجر هم أبيجي أف قايم داني سر أو بلدية باشقاني جوري وكرتن وكاوي ملف ظلمي كتاقواري يعني ها جعلي باجر بنا لهر دري باجر بنا وايد كم ديجلي اصلاح دكن كم فدك اصلاح دكن جبو في باجاري شي لازم هندوري سوري جعدا غازي جعدا سيده بله يعني بازار رومي وي دكش هندوري سوري كراز جواب بتد او خانيه سوري او عسري عندك يونسكو يا ساغ خرابك
خرا كريش بو برجواندي اخو چه برجواندی تداهی برجواندي وان برته هي مثلا وري وايع مربي دبر جامعة علي باشاير مربي هر دليه ورفا هيا دوراوان تلتري خاني ليترن دقاري تيشتك متهدي ويشتك نادته او تو هر عزمان اجي نداته ميرق احمد جعدا ميرق احمد ونسكو شكر يعني يوصى بلديه باشقاني شيء باشقان استقرب تشتك مثلا يعني حق حاجي كمال تونك وقت دنگدرك هذا بيجا بله بشه وزور متش من فيم جامره هل بجارتبو بله وراكن شناوي دا كيدانين بله جعده هاتن شكرن وفلان فلان خدمت گزاري ليه زور متش زحمت اجبو من كواز قبول بكم يعني حقك يوهاجي تنبه عندك يوها مساله امن كانم بنيرن يانا شما حتى صاله چيني قيوم نهاتن سر حاجي كمال چما قيوم هاتن سر شما قيوم هاتن سر كا إجابة قيوم هاتن سر چكرن مش جار بكر تجمع برسي كايمر بيجن افتشكرني ووي تشتاق البركع بابي 465 مليار انا د سالا 2018 البروجي انا فراد uygulamıştı be. İn tamam ne bunu bana. Azet işte rast bıvejim ki ana tu bawe devleta hakim البدر يدالك مش بقارة قوتي ber ولي ber camia ولي امسر امسر قيوم بيبن امسر ازانم سر قيوم بله كيك محمد قلت لي بدمته كرم كات تاك بداريا انا علي اك بارتي كر ومنيرينا حاجي كمال جي علي هذا بيجي كر تشد بيجي ازبني وقت مرش فينين نكت نزل من مكاتي خوينات مش بك طابي انسان مرسر دينم بله ها وقتك يعني بقوي ملتي بدوزه ملتي محمد دنگدري هدا باري راست بيجي بله راست بيجي مجي ويا داني زمان يعني غيروا خنا كرن سريده مقول او جيت بيجن دولتي حمير ريو بيل ما قرت ودنكي ما برين نهشتم كوام خدمتي بكن هر حال ده دي قيوم جما زيادة خدمتي بكن جبر كونها حمو توب يكون مالو ملكي حمو قيناغ دولت الدستي واضحه يعني اوجي باراستنا خاصه وما خب فيها كيت كل جبيره تشدش اي في هذا ايلر بانكاسي هي لغوري نفوسي جلرا انسانات ديل بلديه بلاد بيج افا بنرن هلا بنا بقيومات تشكرن وتشنكرن يعني برجع فاخويا نحوجي ما بنابوني بانكار كرني نابه هذا تشد بيجي افا تشتغلوا هباي ام دبينين وهم تردرن اف قيمة هاتنا ترشكرين وده قيمة شكري بلي بلي قيم الوا ألف بمبارك بن ايري مسألة اما ايري مسألة بدين وبإيمان وبقرآن يقولي ام ببياب سلمان بلي 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 بفيقودني إيرو اشتخور تربم وتشت اشتي سلمان مببي اتبكم تزاني ازبي مباشكري تحصيلا مشي القوداري البريخ وبكي وقبلتين من مكتبات كاراه بزنا نيريا ميها برخا برانا قاو بولوك وشركة خواني هذا يقول المهر ما هاد برمالا ما هات زاني روجاك هاتني ابي جاميرا ايشي مجيتوني هركز اخا خوتي كيس ظلم جيكري خودش بلا كري صدام دوبو نايلو كي ظلم كري حاجي كيس ظلم كري خودش غير ناشتي يشتد بيش بالي حاج كمال بنت دبيجه تشكي باش كريه واي حاجي كمال دبي ناقر بيج ولا اوا تشكي باش كرنن يعني اسلام ده قرآن كيدبي قل الحق ولو على انفسكم يعني مره حقيقه قرب بيج ولو يستر نفسه مره يعني دبك مره بوليتيك دوران مش دبك düşünce مره فرقلي به براي حاجي برا بري قبول بك يعني ما يكي قبول لكم ناشكر ملت جبوك كرد ونش غيره ويقرتن تقاري وقايم مقام والي اخواني دانش تتخواز ها بيجي وها بيجي وها بيجي مسار خدمتها وانقول سر خدمتها قيمة ما قلت حاجي جمرة بخدمت نافي جمرة ندي از خدمت نافين افيانا خدمت؟ نا فريكري ما ايرودك حاجيت بجا يعني بالخصتنا قفزة زيرين قلت يا اخوالاتو نرينا من بوليتيكات ظلم هيا انا الظلم نابين مبرا يعني ما ظلم سر كردان هيا ظلم سر كردا مالي بارتي مثلا بارتي او نهاد بجا برسكريكا كرد سورين نما تامينات جي نما يعني الرئيس دبي مثلا كردا يعني مثلا كردا غير ناف كردا صافي مالي اخ بارتي جبو كردان
هندك گاوین پیش داتر باویجه یا نه؟ از عاجزانه فکر خود بجم بله. از تخمین دکم گاونا باویجه و دا پارت چه فکری تو گهشتی همو مافی خواه و حقی خواه روا؟ از نگشتم حقی خو ذاتن نتمسیجی ما کردانه تصمیم ما کردان ام بلکی مسلمانن اما چاوا بو اخ پارتی اقتدار گو کی تمسیجی کردا هدف جن نه تمام تمسیجی کرداییه اوش خود تمسیجیتی خود هيك حق ويتش بخواستش حكوماتي مش حكوماتي بخواستا ما حق کردا بخواستا حق کردا ایرو وقتك بهدا پاره بالتمام بهاوی اسلام بهاوی قرآن بهاوی قانون او بوا ایرو حق کردا هاتبو میدانه هذا فرش حكوماتي چه تخصش بو مافي كردان حق كردان چیه زمان وان به هر دره ده رسمیت ده مجلس ده به رسمی زمان حکومتی پر گاو آویتونو پیش ده چون اما هنکا ده پشت فرده ده هنکا خراک مالتا آوا حاجی کمال که محمد امین قال لك سپاس بو تبلیغونتا کی جانش مملکت مره کی جان خیر به بله خدا و یاب بله هدا پارچت بجه جبو دین ما جبو مملکت ما دخوازن و خوینه و کینزی بده سکناندن از دست آمین 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 یارد بین آمین هیچ گیری نامینه هدا پر از دست وزی ور دکه خدا تعالی آشتیاق باش حتی ایروزی دکی یعنی بله هدا تار نه طرف خرابونه طرف داره چه کرنه هدا پچت بجه اد خوازم کی صلح نوا دولت ترکیه چه ببه یک نبت کردی یک نبت ترکی یک نبت لازی یک نبت زازایی تمنی بلکه بالا و که شاید تمنی هر کسی جی او بکو خود وکیل وی آگریب که او شر راوسته و هر کس بگه مافی خواهی روا تمنی هر سه دنگ دیرین منشی بفرنگی بو لآمده لفر بداویت صبح ده برنامه که دنده به هیوی هفدیتنه که دنه نهاب خاطره